Barikiwe sana. Amen. Mani wahumugisha. Mungu awabariki. Murakoze cyane bayobozi. Enda vizuri sana. Mani bagire neza cyane bashumba. Mungu awabariki sana. Aba bombi ni abashumba. Hawa wote ni wachungaji. Niyo mavuta barimo. Aye sasa ndiyo kibao chao. Ibahumugisha mwese. Mungu awabariki sana. Tusome jambo jema. Tusome neno la Mungu. Dusome urwandiko rwa Yakobo. Tutasoma barua ya Yakobo igice cya mbere ya sura ya kwanza murongo wa 19 na mstari wake wa 19. Turarangiriza ku murongo wa 27. Tutamalizia kwa mstari wa 27. Tuzoba turangije ico gice. Tutakuwa tumemalizia sura hii. Tusome. Biblia iravuze ngo nuko rero bene data bakundwa, mundu wese yihutire kumva ariko atinde kuvuga kandi atinde kurakara, kuko uburakari bw'abantu budasohoza ivyo gukiranuka kw'Imana. Ubwo bimeze bityo, mwiyambure imyanda yose n'ububi busaza, mwakirane ubugwaneza ijambo ryatewe muri mwe ribasha gukiza ubugingo bwanyu. Ariko rero ni muje mukora ivy'iryo jambo atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka, kuko uwumvise ijambo gusa ntakore ivyaryo ameze nk'umuntu urebeye mu maso he mu ndorerwamo, amaze kwireba akagenda, uwo mwanya akibagirwa uko asa. Ariko uwitegereza mu mategeko atunganye rwose, atera umudendezo, agakomeza kugira umwete wayo, atari uwumva gusa akibagirwa, ahubwo ari uwumvira, niwe uzahabwa umugisha muzo akora. Umuntu niyibwira ko ari umunyedini ntagenge ururimi rwe, ahubwo arishuka mu mutima we, idini ry'uwo muntu riba ari ubusa. Idini ritunganye kandi itanduye imbere y'Imana Data wa twese niri nugusura imfuvyi. Vuga ngo nugusura imfuvyi. Sema kutembelea yatima n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kwirinda kutanduzwa n'ivyisi. Amen. Mwakire ijambo ry'Imana. Pokeeni neno la Mungu. Sema amen. Amen. Ndashima Imana y'umwami wacu Yesu Kristo. Namshukuru Yesu mfalme wetu Yesu Kristo Mbaye kuba junction. Ambaye amenikubalia nikuwe junction. Uku kwezi kwa 4. Hii mwezi wa 4. Kwezi kwa 3 sina haba. Mwezi wa 3 sikukuwa hapa. Nena panze konza. Nilikuwa nimepanga ya kwamba nitakuja. Sanga mfiti konje. Nikapata niko na likizo. Nari mfiti konje kwezi kwa 3. Nilikuwa na likizo mwezi wa 3. Ndio zatumye ndazi. Hiyo sasa ndio ilinifanya nisikuje. Babu aye konje. Wakikupea likizo, hakuna mahali unaweza enda. Kandi wazaba mbere konje ninga mwikanisa. Wananipea likizo kwa kanisa. Sema amen. Amen. Kandi nababayimba. Tena ni viongozi wa kanisa walinipea likizo hiyo. Bituma ndaza rero. Ikanifanya nisije. Ariko ndashima Imana yabanye nanje mwikonje. Lakini namshukuru Mungu ambaye alikuwa nami kwa likizo hii. Nagizibiye sisa mwikonje. Nilikuwa na nyakati njema. Hanyuma rero ndabakumbura. Alafu nikawamisi sana. None ndashima Imana yampaye kubana nawe. Na nimeshukuru Mungu ambaye amefanya nishiriki naye. Imana ibahumugisha. Mungu awabariki sana. Sema amen. Amen. Ndabakunda. Mimi huwapenda. Ile ya undani. Imana irabizi ko Mungu anajua. Sema amen. Amen. Numugabo w'ivyo neza. Mimi ni shahidi wa hayo. Oyayi. Mungu ni shahidi wa hayo. Mungu. Umugabo w'ivyo ko. Mungu ni shahidi ya kwamba mimi nawapenda. Kandi naje mbakumbuye bizuzuye umubiri. Tena nimekuja nikiwa na wamisi. Naje wese ndacyasigaye. Mimi nimekuja kabisa. Mani bahumugisha turamukanye. Mungu awabariki tusalimiane. Tusalimiane. Turamukanye. Tingisha mkono wako tusalimiane. Mani bahumugisha Mungu awabariki sana. Kindi kandi. Jambo lile lingine. Nashimima.
Nashukuru Mungu. Ukonje hano ndasanga mwakoze ibintu bisha. Nikija hapa napata mumebadilisha. Naje aya makara dahari. Nilikuja kwamba tiles halimkuwa mmeweka. Naje yanzu indi dahari. Nimekuja nyumba hiyo haikukuwa. Lero ndashima Imana yo mwijuru. Nashukuru Mungu wa mbinguni yabashoboshe mukaba mukora ivyiza ngibi, ambaye amewawezesha mukatenda haya mema. Imana ikomeza amaboko ya Mungu aimarisha mikono yenu. Imana itunganya amaboko ya Mungu aiweke kwa njia nzuri mikono yenu. Mugire ibiziza. Mungu awapee mema. Ukuntu hano hari smart. Venye hapa kuko sawa. Ariko ubuzima bwanyu buba smart. Hata maisha yenu ikuwe smart. Muzamwanga kwakira umugisha nico kibazo. Kwa nini mnakataa kupokea baraka? Hiyo ni shida. Kubera ndavuze mwana niko kwakira kandi byari bivuye ku Mana. Nimeongea mkakosa kupokea na yalikuwa yametoka kwa Mungu. Itegure nsubiremo wakira. Wewe jiandae nirudilie. Reverati yababwiye ko ndumuhanuzi naje guhanura. Mimi nimekuja kutabiri. Mimi ni nabii nimekuja kutabiri. Sema amen. Amen. Mugitondo navuganye n'umuntu uri muri Amerika. Asubuhi niliongea na mtu ambaye ako Marekani. Naririya mwikonji. Nilikuwa kwa likizo. Ansenga mwijoro. Nilikuwa nikiomba. Imana iramubwira ngo nintabara umuntu uri muri Amerika agiye gupfa. Mungu akaniambia ni ombe mtu ambaye ako Marekani ako karibu kukufa. Yambwiye abantu benshi. Mungu aliniambia watu wengi. Pastor Kazungu yarabizi mugitondo Imana imbwiye nzayamamuhamagara nkamubwira makuru Imana imbwiyeyo. Mungu akiniambia nampigia simu namwambia historia zote. Huyu ni umunyamabanga w'ivy'Imana. Huyu ni mwenye siri wa Mungu. Ndandika ivy'Imana yambwira vyose. Nikaandika yale yote Mungu ameniambia. Mubwira ivyakora. Hari ninga iryo inga nari mu niryo rikurikira none. Iryo rikurikira ryashe. Ikurikira ryashe. Ni wiki ambayo yanzia hii imeisha, lakini Saturday hari mwijoro ryo kwa gatana. Ilikuwa usiku wa imbira makuru ndandika. Mungu akaniambia historia nikamuhamagara ndayamubwira. Asubuhi nikamwambia historia hizo. Hanyuma imbira uri muri Amerika muri iryo joro. Mtu ambao akamwambia ngo tabari uwo muntu agiye gupfa. Kaniambia mupiganie mtu huyo anataka kukufa. Ari muri Amerika. Ako America. Ndasenga n'urufu rwazaruja kumujana. Yani nikaomba n'ubwo rufu. Nikapigana na kifo hicho. Ndagwana nago. Nikapigana na kifo hicho. Nani mbira ico nkora kiri mu wiwe. Mungu akaniambia kila nitatenda kikiwa kwa nyumba yake. Irambwira ngo bahamagare. Ikaniambia wapigie simu. Bahamagare. Wapigie simu. Bunyine barafata telefone. Sasa watachukua simu. Numara babwira ico bakora. Alafu waambie kile watatenda. Nari maze umwanya munini nimosenga. Nilikuwa nikimaliza muda mrefu nikiomba. Nari maze kuruha ndamye. Nilikuwa nimechoka nikiwa nimelala. Ndamye bukeira asirambira ngo kanguka bahamagara. Mungu akaniambia amuka alafu wapigie simu. Numara babwira ngo nibafate Apple murayibona inani yitwike. Apple yitwa Apple pome. Mungu akaniambia wachukue Apple. Irambwira ngo munzu yo harimo pome. Akaniambia kwa nyumba yake kuna Apple. Aichukue. Numara usengere. Alafu yombe. Amara yirye. Alafu aile. Numara umubwire ngo arakizindwara yazija kumwica. Umwambie amepona magonjwa yale alikuwa anataka kumuua. Umarenda muhamagara. Nikampigia. Ubwo ndazuka ndamuhamagara. Kamuka. Muhamagaye. Nilipompigia simu. Arambwira ngo kubishiye mu nzu bavuye mu bitaro. Akaniambia ameingia kwa nyumba ametoka hospitali. Umugore yagwaye. Alikuwa amegonjeka. Umugabo arambwira ngo umugore yagwaye. Bibi amegonjeka. Yamagwara gafra yamayikubita hasarahwe. Akagonjeka kigafra akaanguka chini. No mu bitaro. Akamubeba hospitali. Bamashika baramubwira ngo yingwara no kumubaga gusa ndakindi. Wakamwambia hii magonjwa ni kumfanyia operation. Arabwira muramubaga guta umuntu wari muzima. Akawauliza je mtamfanyia operation aje? Aramubwira ngo barapimye babona afite ikivyimba kinini cyane muntu. Wakamwambia ako na vimbe kubwa tumboni. Hayindi solution kumubaga niho twomuramira. Hakuna njia nyingine ni kumfanyia operation. Bamamwinjiza muri salle dope. Wakamuingiza kwa mahali bamuteye ikinya. Nico Imana yazimbwira ngo mutabare musenge. Yani Mungu alikuwa ananiambia mpiganie akiwa mahali pa kumfanyia operation. Amaze kumutera ikinya bamusinzirije. Walipomuweka hiyo dawa ya kumfanya alale. Wakindagwana n'urupfu rwaruja kumujani. Sasa nilikuwa nikipigana na kifo. Na wale muri Amerika. Mimi nilikuwa Kiambu na yeye akiwa America. Hanyuma nimasenga. Nilipoomba. Umugabo we arambwira ngo burungo mwanya. Bwana yake akaniambia basi. Musinziriza bazanye ivyuma abaganga bamuzungurutse bagiye kumubaga. Walipoleta chuma ya kumfanyia operation. Umuganga umwe aravuga ngo sinkiriko nkibona neza.
daktari mwingine akasema mimi sioni vimbe hilo vizuri. none Kwa hiyo tumureke tumwache, ahubwo muzane dushaka kandi kuma ngo bamufunza kandi kuma mucondo ngo bamurike neza mu nda ngo babone neza. Sasa wakaanza kutafutisha vimbe hilo kwa tumbo. Ukumuntu bamusinzije bamushize ku gatanda bagiye kumubaga ivyuma vyose. Sasa alikuwa kwa mahali pa kufanyia operation. Walikuwa wanataka kumfanyia operation na hana ugonjwa. Hiyo ni kifo ilikuwa ikimtafuta. Nanje iliya Kiambu kinagwana na. Na mimi nikiwa Kiambu nikipigana na kifo hicho. Tumpe Mungu utukufu. Hallelujah. Hallelujah. Ndabakumbuye mfita makuru. Mimi na wamisi niko na story. Mwakira makuru. Mpokee story hizo. Imu ndafita makuru azavuga ngo akagira imvuru. Mtu akiwa na historia wanamwambia tuambie story. Akagumaga akavuga. Yeye anaendelea kuongea. Babwira makuru. Niwaambia story. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Wa mwanya baba baramuretse. Muda huo wakaachana na operation. Amubwira ngo niwamusubizeyo ikinya kimuvemo na maratahe. Wakamwambia arudi ili aweze kurudi kwa nyumba. Abaganga basubiranye baravuze ngo ibi ni biki? Wa daktari wakaanza kuulizana ni nini mbaya? Ibi ni biki? Haya ni nini? Umuntu asubirayo batamwaye abe nikinini. Mtu akarudi kama hajapewa hata dawa. Bari bamwakiriye muri urgence. Walikuwa wamempokea kupitia ile lango. Mama bagubwa ubwo adatika. Yaani wakafanya wamfanyia operation. Mugitondo yamamaga. Asubuhi alinipigia simu. Arambira ngo natangaye n'Imana. Akaniambia nimeshangaa na Mungu. Natangajwe n'Imana ya. Nimeshangaa na Mungu. Natangaye n'Imana. Nimeshangaa na Mungu. Narakize ndi muzima. Mimi nimepona, mimi ni hai. Ndi muzima mutara. Mimi ni hai. Takinini. Sina dawa. Nari muri urgence. Mimi nilikuwa kwa emergency. Natewe kinyenge kubagwa. Mimi nilikuwa nimewekelewa dawa ili nisisikie uchungu. Mani ngura awa. Mungu akanitoa mahali hapo. None kinda bahanurira mukanga kwakira. Tena na watabilia mnakosa kupokea. Nagize neza kusamatingishira itorero. Sasa mumefanya vizuri kurembesha kanisa. Ubwo kanisa risagucya neza. Ya kwamba kanisa iko hivi. Ubwo ari smart beno. Kanisa ikiwa smart kama hivi. Ariko ubuzima bwanyu buba smart. Iko kama hivi. Nakiri ubuzima buri smart. Pokea maisha ambayo yako smart. Nakiri ubuzima burimbishijwe. Pokea maisha ambayo yamerembeshwa. Izina rya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Korera. Amen. 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 Sema amen. Amen. Sema amen. Hallelujah. Yes, ahimbazwe. Mungu atukuzwe. Nashimima. Namshukuru Mungu. Bwabene data twasana. Kwa ndugu ambao tumetembea na wao. Bafashwe mu gitondo. Yaani walijua safari ya asubuhi. Yewe naringiranye icyumweru kubakumbura icyumweru cyose cyabishe. Mimi wiki yote ilikuwa imeisha nikiwa miss. Ariko ndabashimira ko baje tukaba. Lakini nawashukuru kwamba mmekuja tukashiriki nani. Nani wahumugisha mwisi. Mungu aendelee kuwabariki. Kristo Yesu abagire neza. Kanisa la Kristo Mungu awabariki. Usomya no magambo ngiye kuvuga mu minota isigaye meke. Nitaongea kwa dakika zilizobaki chache. Ngiye kubabwira ibanga. Nataka kuwaambia siri y'imigisha mu buzima bw'umuntu. Ya baraka katika maisha ya mtu. Ibanga. Siri y'imigisha ya baraka zote ibonerwa mu Mana Data. Ambayo inapatikana ndani ya Mungu Baba. Mshaka imigisha. Kutafuta baraka. Mshaka imigisha. Unataka baraka? Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Murifuza imigisha. Unahitaji baraka. Murashaka guhezagirwa. Barikiwa. Ngiye kubabwira ibanga ryo guheza. Nataka kuambia siri ya kubarikiwa. Tugiye kuganira. Tunataka kuongea ibanga ryo guhezagirwa. Siri ya kubarikiwa. Ndababwira aho imihezagiro yose iri. Nitawaambia mahali baraka zote ziko. Umuntu azakora bigacunjumuka. Mahali mtu ugusa alafu baraka utiririka. Umuntu azagera bigacunjumuka. Mahali mtu ufika baraka zitiririkazo. Umuntu azavuga bigacunjumuka. Mahali mtu uongea baraka utiririka. Mahali baraka zinaishi. Igifasha imigisha. Kile kinasaidia baraka. Ikibamwe imigisha. Kile kinaishi ndani baraka.
baraka, aho ukora ikaza, mahali unaweza guza baraka zinaja, aho ugera ikaza, mahali unaweza fika baraka zinaja. Nicho kiganiro tugiye kuganira. Haya ndiyo maongezi tutakuwa nayo. Sema amen. Semeni amen. Sema amen. Amen. Gira gutya gira nkubwira makuru. Fanya hivi. Hallelujah. Tuambie story. Sema amen. Amen. Biblia ndaikunda. Biblia uipenda. Ayi bwira mugenzi wangu kunda Biblia. Ambia mwenzio penda Biblia. Kunda Biblia. Penda Biblia. Usanuko mtazifite cyane. Kwa sababu hamna Biblia sana. Bwira mugenzi wangu kunda Biblia. Ambia mwenzio penda Biblia. Kunda Biblia. Penda Biblia. Weke mbabwira Biblia mururisha. Wacha niwaambie Biblia kwa neno moja. Imana nishire muri kinshaka. Alafu niingie kwa mada yangu leo. Biblia ni kirori, muzi kirori. Biblia ni kirori. Ni mila. Ikiyo. Biblia ni kio. Ikiyo kigiriwe mama. Kio iko na dhamana gani? Aba mama na wako. Wamama ambayo wanaitumia sana na wasichana. Kwireba ngugire gute? Kujitazama ili ufanye kazi gani? Urebe kumeze neza cyangwa utameze neza. Uangalie kwamba uko sawa. Urebe ameze neza na atameze neza. Uangalie mahali kuko sawa na kule hakuko sawa. Niko kamaro k'ikiyo gusa. Hiyo ndiyo dhamana ya kio. Ikiyo cyo munzu. Kio ya nyumbani ni kirori. Ni kio ambayo uzugishiraho kugira ngo wirebe, unaweka ili uweze kuangalia, wisuzume, ujitazame, urebe atameze neza, uangalie mahali hakuko sawa, uratunganya amere neza, urembeshe kukuweko zuri. Biblia ni kio. Hiyo ni mila mtu tumia, yirebamo, anajitazama, tameze neza, anajiangalia kwamba ako sawa cyangwa tameze neza ama hayuko sawa. Kunda Biblia. Penda Biblia. Subiri uyirebe. Wacha uitazame tena. Irebe muri Biblia. Tazama, jitazame kwa Biblia. Chukua Biblia hivi. Chukua Biblia kama alivyochukua. Hivyo sasa ndiyo hivyo. Biblia ni ukigomba kumera. Biblia iko hivyo. Abantu batagira Biblia, watu ambao hawana Biblia, tibagira kirori, ndibazi ko bameze, hawana kio, hawajui wako aje, tibazi ko bafite amatashe, hawajui ya kwamba wamechafuka, tibazi ko bambaye nabi, bafunze nabi, hawajui ya kwamba wamevaa vibaya. Mukio ndani ya kio uko abantu bafunze gutya, wengine wamefunga kombo, nuko bameze, wengine wamefunga kombo. Abagabo na mama nuko mwamba, wamama kwa wazee wako wamefunga kombo, abahungu na bakobwa batagira Biblia nuko bameze, vijana kwa wasichana ambao hawana Biblia wamefunga kombo. Uku ni sawa? Hivi tuko sawa? Uku ni sawa? Hivi niko sawa? Ariko ningeri imbere y'ikio, lakini nikijitazama kwa kio, mimi nitatengeneza. Nikifika kwa kio nikijitazama mbele ya kio, mbele ya kio, ni mara sohoke, alafu nitoke. Bila mugenzi wangu Biblia ni kio. Ambia mwenzio Biblia ni kio. Biblia ni kio. Biblia ni kio. Abantu batagira Biblia bazasohoka batameze neza. Watu hawana Biblia wakitoka kama hawako sawa. Umuntu udasoma Biblia mu gitondo azasohoka atameze neza. Mtu ambaye asome Biblia asubuhi utoka kama hayuko sawa. Uzusohoka ufite sukuma wiki kujinyi. Ukiwa uko na sukuma wiki kwa meno. Umuntu maze kurya sukuma wiki. Mnajua yule amekula sukuma wiki? Amaze sukuma wiki kitambika ngaha kujinyi. Alafu sukuma wiki inajiweka hapa kwa meno. Utireze mu kiroro uzoa mwijana. Ukikosa kujiangalia kwa kio unatembea nayo. Cyangwa igishimbo kigafata ngaha. Ama maharagwe ushika kando ya meno. Ikio kio kizakidufasha, kinatusaidia vile antu amaso dasingira, mahali macho hawezi ona kwa mwili wako, katiza ya maso, yani inawezesha macho haya kuona umuntu wese, kujiona yeye mwenyewe. Natwe kizakidutiza kwibona wese. Hata nasi kile kinatufanya tuone ni Biblia. Ni Biblia. Kunda Biblia. Penda Biblia. Kunda Biblia. Penda Biblia. Biblia ni kirori. Biblia ni kio. Amen. Amen. Hivi mmependa Biblia? Ni wanda watafute Biblia nzo zibazanire. Ni wanani hawana Biblia niwaletee?
wale hawana Biblia waweke mikono juu. Zamura kandi ukuboko. Pandisha mkono. Umwe, babiri, batatu, bane, batanu, batandatu, barindwi, umunani, 9, 10. 11. Mushaka ibihumbi 11. Buri muntu igihumbi. Hivyo. Ni inga nzozibazani. Sande nitawaletea. Zoziboherereza nubwo ndazabandia. Hata kama sitakuwa lakini nitawatumia Biblia. Unachogoye. Sasa mumekata tamaa. Bamureka kurya none. Wache kukula leo. Izo faranga murazishaka. Abanyeshuri barimo ni bane. Mugende mushake zabira. Ningaruka mwese nzozibabaza. Nabarya bazisize quelque part. Uzobe witwaje Biblia. Na Biblia muzamugenda nikiyo. Kugira mwimenye uko mumeze. Yani nikirudi nitawauliza Biblia hizo kwa sababu ni aya makuru dusomye. Historia hizi ambazo tumesoma. Ndio tukura ibanga. Hapa ndio tutajua siri. Ndio ari ibanga. Hapa ndio kuna siri. Yakobo yandikira bene wabo. Yakobo alipo iki gitabo yacyanditse baratatanye. Walikuwa wameenda kando na kando. Nono arabandikira. Akawaandikia. Arabwira. Akawaambia ya kwamba ibihe barimo ko bigoye. Nyakati walizo ndani ni ngumu. Arabwira ibibakomeza. Akawaambia zile vitu zitawaweka imara. Kwa sababu wako kando na kando. Aguma kubandikira makuru menshi. Akaendelea kuambia historia mingi. Arabwira ko ari ibihe bigoye. Akawaambia kuna nyakati ngumu. Muzihangane. Mkuwe mnavumilia. Musokomere. Mkuwe mnaimarika. Mugatimana. Musiache Mungu. Nimuhura nibikomeye. Mkipatana na nimuhura nibigoye. Mkipatana na magumu. Mureke kwihangana kwanyu. Muache kuvumilia kwenu. Kuzosoze. Kuzirike. Kuzabashe kugera gusoze. Washe kugera ku ndego. Iweze kufika kwa lengo la uvumilivu. Arabwira ngo mugire kwihanga. Akawaambia mkuwe na uvumilivu. Arabwira ngo mugire kwizera. Akawaambia mkuwe na kuamini. Kuko ibi bihe turimo. Kwa sababu nyakati tunazo. Bizashira bizahibindi. Itaisha itakuwa ingine. Imana twakiriye. Mungu ambaye tumepokea. Ni ayindi. Mungu ni yule yule. Izahora witeka jo. Itaishi siku zote. Hanyuma ngo agere kuri kigice cha 19. Akafika kwa sura hii ya 19. Kugeza ku 10:28. Akafika hadi 28. Kuri kigice cha mbere. Katika sura hii ya kwanza. Verse ya 19 kweza kuri 27. Mstari wa 19 hadi mstari wa 27. Akawaambia story hii. Arabwira ibanga ry'imigisha. Akawaambia siri ya baraka. Arabwira ngo ibanga ry'imigisha. Akawaambia siri ya baraka. Kugira ngo mugire imigisha. Ili muweze kukuwa na baraka. Ibonegwa mu Mana. Ile inapatikana ndani ya Mungu. Icyambere. Jambo la kwanza. Nukumva. Ni kusikiza. Bwira mugenzi wawe ngo kumva. Ambia mwenzako kusikiza. Kumva. Kusikiza. Kumva. Kusikiza. Nugutega ugutwi. Ni kutega sikio lako. Hamundu wa kumva. Hakuna mtu yule anaweza sikia kama hajatega sikio lake kusikiza. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Mugabo umwe wanigishaga. Mzee mwingine mwalimu wangu. Yarambwiye ngo kumenya ururimi. Akasema kujua lugha. Unukurutege. Ni kusikiza. Ngo cyane. Sana. Uzusanga gwinjiye utamenye igihe gwinjiye. Yani unapata imeingia na haujue imeingia lini. Nimbugira radio. Kama una radio. Nimbugira television. Kama una TV. Nabaheze urugero. Ugana butoya butaraja ku ishuri. Watoto wadogo kama hawajaenda shule. Iyakana gakunze television. Katoto kakipenda TV. Kakareba television amakuru hari ibintu bihari tuno dukinisho twabo. Akitazama runinga aone katuni. Katuni ivuga Icyongereza. Ikiongea Kizungu. Uwo mwana azavuga Icyongereza ataragera ku ishuri. Mtoto huyo ataongea Kizungu kama hajafika shule. Kuberiki. Kwa nini? Kumva. Kusikiza. Ururimi yuguma kugumva gusa. Ulimi ukiendelea kusikiza. Gusaruza. Inakuja unaiongea. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Ibanga ry'imigisha. Siri ya baraka. Nugutega ugutwi. Ni kutega sikio. Niba ushaka guhezagirwa. Kama unataka kubarikiwa. Niba ushaka kugira imigisha. Kama unataka kuwa na baraka. Ibonegwa muri Kristo. Ambayo inapatikana ndani ya Kristo. Osugutwi. Yani osha sikio lako. Osugutwi. Osha sikio. Tega ugutwi. Tega sikio. Ohereza ugutwi. Tuma sikio. Uva. Sikio.
sikiza, umva, sikiza, niwe ibanga ry'imigisha, ni siri ya baraka. niwe iba, hapo ndio baraka zinaishi. iyo wumva ukisikiza, uba ufunguye imigisha yawe, yani umefungua baraka zako zote. iyo wiga, ukisoma dokta, kugira ngo abe docteur, ili akuwe dokta, kugira ngo abe professor, ili akuwe profesa, yateze ugutwi, alitega sikio, yarise yatega ugutwi, aliketi ngo amara arumva, akatega sikio akasikiza. Aliposikiza ubuzima burahinduka, maisha yakabadilika, jina ikabadilika, baraka akapewa. Tumpe Mungu utukufu. Haleluya, haleluya. Sema amen, amen, sema amen, amen, sema amen, amen. Uwizeye umwami Yesu, yule ameamini mfalme Yesu, n'uwamutegereye, ni yule amemsikiza, abamwumvise bose, wale wamemsikiza wote, bawe kwizera, wamempea kwa kuamini. Biblia inasema kuamini kuzanwa no kumva, inaletwa na kusikiza. kumva iki? Kusikiza nini? Kumva ijambo ry'Imana, kulisikiza neno la Mungu, kumva ijambo rya Kristo, kulisikiza neno la Kristo. iyo twumva ijambo rya Kristo, tukisikiza neno la Kristo, tuduhabwa Kristo, tunapewa Kristo, umugisha ukaburaje, hiyo baraka inakuja. Sema amen, amen. Tawumvishije, hakuna yule amesikiza, tawateze ugutwi, hakuna yule ametega sikio yumve ili asikize. Mu Kiswahili bose bavuga, kwa Kiswahili usema kuna kusikia, hariho kumva na kuelewa, no gusobanukirwa. kuna kusikia, hariho kumva na kuelewa, no gusobanukirwa. izo zombi, hayo yote mbili biba mu gutega ugutwi, inakuwa ndani ya kutega sikio. iyo umuntu atega ugutwi, mtu akisikiza, iyo umuntu yumva, mtu akisikiza, iyo umuntu yumva, mtu akisikiza, namara kumva, aliposikiza, agasobanukirwa, anaelewa, ubuzima burahinduka, maisha yake hubadilika, anabadilika. Urashaka guhindura ubuzima, unataka kubadilisha maisha, urashaka guhindura amateka, unataka kubadilisha historia, urashaka guhindura izina, unataka kubadilisha jina, birava mu kumva, itatokana na kusikiza. umunsi numva ijwi ry'Imana, siku nilisikiza sauti ya Mungu, irambwira ngo ndiziryaye, ikaniambia ntasijaye, haguruka umoja, simama umoja, genda mwiki, enda mwiki, soka wenyine, toka wewe mwenyewe, aho bakuzi, toka mahali unajulikana, genda aho batakuzi, enda mahali haujulikani, genda hatari w'ikanisa, enda mahali hakuna kanisa, y'abavuga runo rurimi rwawe, ambao wanaongea na ulimi wako, sikungorere, ufika mahali pale ufanye kazi, ushingi kanisa, ufika mahali pale ufungue kanisa. uwo munsi ndumva, siku hiyo nikasikiza, ngomare ndasobanukirwa, nikaelewa pia, mbira umugore n'abana, nikaambia bibi na watoto, turimutse, nikaambia tumehama, amagazi imodoka, nikaita gari, ekera ibintu, nikapaki vitu, amaduhaguruka, tukasimama siku hiyo, tugeze mwiki, tukafika mwiki, turaryamye dufashe inzu, tukachukua nyumba tukalala, mu gitondo turaterana muwanje, asubuhi tukashiriki sande, abana ndababwira ngo ikanisa rirabaye, nikaambia watoto kanisa limekuwa, turasenze tugejeje saa 7, tukafika saa 7, turasohotse ndababwira ngo turaja mu gitaramo, tukarudi, nikaambia tutafanya makesha, amadutarama, tukakesha, burira, usiku ikaja, turyama ni kanisa, tukalala tukiwa na kanisa, buracana kazi rimwe turaruhuka, ikafika asubuhi tukapumzika, ngo ashire amezi 6 mpabwa izina, ikafika miezi 6 nikapewa jina, mbintumwa, nikakuwa mtume, ndintumwa ya Kristo, mimi ni mtume wa Kristo. unyine nukuja kumamagara ugashiraho apotre Nteziryayo, hivi ukitaka kuniita unasema apostle Nteziryayo, ndintumwa Nteziryayo, mtume Nteziryayo. zavuye mukumva, ilitokana na kusikiza, kumva, kusikiza, narumvishije, mimi nilisikiza, narumvishije, nilisikiza, narumvishije, nilisikiza. gira mugenzi wangu umva, ambia mwenzio sikiza, tegera, sikiza, tegera, sikiza, ibanga ry'imigisha, siri ya baraka, ibanga ryo guhindurirwa izina, siri ya kubadilishiwa jina. ababaye abaprofeseri, wale wamekuwa maprofesa, wabaye mwalimu wa Sunday school, wa ekole primaire, yule amekuwa mwalimu wa Sunday school ama shule la msingi ama shule university ya secondary ama university, takindi cyabahindura ya mate, hakuna kile kilifanya abadilishiwe historia. atesa matwi, walitega sikio,
bateza amatwi, walitega sikio, barategera, wakasikiza, barumva, wakaelewa, barasobanukirwa, wakaelewa, amazina arahinduka, majina yakabadilika, ubuzima burahinduka, maisha yakabadilika. Abagore dufite none bari abakobwa, wamama hapa tunao walikuwa wasichana, ariko umunsi bahinduka abadamu, lakini siku walibadilika kuwa wamama. Nijwi bumvishije, ni sauti walisikiza, wamare kubyumva, waliposikiza sauti barabyumva, wakalitii, barasobanukirwa, wakaelewa, amenya kwa kuse, akajua ya kwamba ni mkubwa, ama anajua ya kwamba ameombwa, aremera, akakubali, akaenda, izina rya marihinduka, jina likabadilika, yama umugore, akakuwa mama, yari umukobwa, alikuwa msichana. ngo buti aliposikiza tena akawa mjamzito, aravzara, akajifungua mtoto. wavzara, alipojifungua munsi yumvishije kwa twita, siku alisikiza kama ako mjamzito, azavyumva, aba badamu azavyumva, yeye usikiza, yumva aratwita, akasikiza ako mjamzito. munsi yumvishije kwa twita, siku ile akemera kurera yangu, anakubali kulea mjamzito huyo. yarahawe umugisha, alikuwa amepewa baraka, yarahawe guhindurirwa izina, alikuwa amepewa kubadilishwa. umunsi yama yitwa ngo Mama Joshua, hiyo siku akaitwa Mama Joshua. zahinduwe niki? Imebadilishwa na nini? No kumva, na kusikiza, no gusobanukirwa, na kuelewa. utarabisobanukiwe, yule hakuelewa, agatwara inda, akachukua mimba, akayikuramo, anaiondoa, ntazi nayigeza aha, hakupewa jina, ntamugisha kuko ntamugisha afite, hana baraka, ntazina, hana jina. umugisha wose Imana itanga, baraka yote Mungu utoa, uzuzana n'izina, unaletwa na jina. kubera uzuzana na n'izina, kwa sababu gani unaletwa na jina? ikintu kigira izina yuko cyabayeho, kitu kinakuwa na jina kwa sababu ikintu kidahari kigira izina, yani kitu hakikuwe hakina jina, ikiri hari cyose kigira izina, kila kiko hai kina jina. uwo ni umugisha, hiyo ni baraka. sema amen, amen, sema amen, amen. bila mugenzi wawe ngo tegera, ambia mwenzio kana sikio tena usikize, sema amen, amen. yeme ni mwumve, sikizeni, sema amen, amen, sema amina, amen, sema amina, haleluya, ni mwumve, sikizeni, umva, sikizeni. turumva iki? tutasikiza nini? turumva ijambo ry'Imana, tutalisikiza neno la Mungu. nijyo nashatse kuvuga, hiyo ndio sasa nataka kuongea. nahuye n'ubuzima busanzwe, ariko domene yanje kindabigisha kumva ijambo ry'Imana, mimi nataka niwafunze kulisikiza neno la Mungu. umunsi uzotega ugutwi ijambo ry'Imana, siku utatega sikio neno la Mungu, umunsi uzosobanukirwa n'ivyanditswe, siku utaelewa maandishi, uzosobanukirwa, utaelewa, ubuzima bwawe buhinduke, maisha yako yatabadilika. Biblia yatubwiye, Biblia ilituambia muri iki gice harimo amadini abiri, yani kwa sura hii kuna dini mbili, harimo amatorero abiri, kuna kanisa mbili, harimo itorero kuna dini ryabashije kumva, liliweza kusikiza, hakaba n'itorero kuna kanisa pia litabashije kumva, halikuweza kusikiza. niyo yarababwira ngo, ndio maana aliwaambia kwamba ntimugafe kumva ijambo ry'Imana gusa, musisikize neno la Mungu kwa bure, ntimugaze mupfa kumva gusa, musisikize neno la Mungu kwa bure. kumva ni gute? kusikiza kwa bure ni kivipi? Nukuza, ni kukuja kama hauna lengo. kwishuri uzugenda ufite intego, yani shule unaenda ukiwa na lengo, uzugenda uvuga ngo ndagiye, unaenda ukisema mimi naenda kwiga matematiki, mimi naenda kusoma hesabu, ndayimenya, mimi nitaijua, ngomba gutaha, mimi ni lazima nirudi namenye matematiki, nikijua hesabu, kamenya ensemble B, A, ensemble B, nijue ensemble A and B. sema amen, amen, sema amen, amen. ukagenda, unaenda ugashika ukavyiga, unafika unasoma, ugataha ukabisubiramo, unafika kwa nyumba unarudia, bikuzura umutwe, unajaa hekima zako, ukavuga ngo ndamenye, unasema mimi nimejua. ejo bazana examen, wakileta mtihani ukabereka ko wavyumvise, unaonyesha kwamba ulisikiza. sema amen, amen, sema amen, amen. ariko wagiye nda ntego, lakini yule ameenda hana lengo, wagiye atagiye kwiga matematike, yule ameenda kama aende kusoma hesabu, ishuri akabimbere ya mwalimu, anakuwa mbele ya mwalimu, mwalimu akigisha histoire, mwalimu anaifundisha historia, ese uje wakazitweza histoire, vile ulikuwa ukiweza history, waduhaye haja mukuru wawe no yo ni muogora ni wawe kabisa, namwitiranyisha, mimi nimemfananisha na brother yake, mkuru huyu ni wanyisha, mkubwa wake ndiye alinifunza,
yari professor. Yeye alikuwa profesa. Na matematiki waruyi. Icumi hejuru y'icumi. Kabisa. Iwabo bagira ubwenge ndabisi. Yeye najua kwa familia yao walikuwa wakiweza shule sana. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Bakakwigisha. Wanakufunza. Abazabonera ko wafuye kubyumva gusa. Mahali wanaona umesikiza tu. Wafuye kumva gusa. Ulisikiza kwa bure. Igihe cha exam. Ni siku za mtihani. Igihe cha exam. Siku za mtihani. Mungu tarumvishije. Kijana ambaye kusikiza. Mungu tarumvishije. Kijana ambaye kusikiza. Bazabakayura kumanywa. Wao wanakuwa na baridi mchana. Bazabakayura kumanywa. Wanakuwa baridi mchana. Nadusalire nagaza ishuri ukeya. Na mimi nilikuwa nikiweza shule kidogo. Primary. Mimi nilikuwa nikisoma vizuri. Nigeze kufata amanota 72 kwisha. Nilipata 72%. Mimi nikahuzunika. Nabaga muri za 80. Mimi nilikuwa 80 na kitu. No ngareba watu batazabishobora. Mimi nikitazama wale ambao hawawezi. Exam ambaye kikuja yeye anakuwa baridi. Yaani wewe unakuwa na baridi kwa jua. Yeye alisikiza bure. Lakini hakuelewa. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Kufa kumva gusa, kusikiza bure, kudasobanukirwa, ni kutoelewa, nukuba mu kanisa, ni kuishi kwa kanisa, ariko tusobanukirwe, lakini huwezi elewa n'ivyanditswe vyera, na yale ya maandishi matakatifu. Mu kanisa unaishi kwa kanisa, ariko utazumva, lakini hausikizi. kufa kumva, kusikiza bure, nukutumva, ni kutosikiza. Mu yandi magambo, nukutumva, ni kutosikiza. Yakobo abwira bene wabo, Yakobo akawaandikia wao, mupfe kumva gusa, akawaambia msisikize kwa bure, na mutegere, mutege sikio, kandi musobanukirwe, tena muelewe, kugira ngo muhabwe imigisha, ili mupewe baraka. Arabwira ngo igihugu murimwe mutataniyemwo, akaambia inchi ambayo mumeenda kando na kando, yeme takindi cyotuma mukimiliki, hakuna ile cyotuma mugitegeka, hakuna ile inaweza kufanya mumiliki inchi hiyo, takindi cyotuma mukibamo, hakuna ile kitu inaweza kufanya mumiliki muri Kenya Nairobi, kumiliki Nairobi. Nigize mu myaka 12, mimi nimemaliza miaka 12. ibanga ryo kuba ni Kenya Nairobi, siri ya kuwa Kenya Nairobi, ukarya ukambara ukanywa, unakula unakunywa ukabaho ukamererwa neza, unaishi unakuwa vizuri, nukumva ijambo ry'Imana, ni kulisikiza neno la Mungu. Sema amen. Amen. Nukumva ijambo ry'Imana, ni kulisikiza neno la Mungu. Ijambo ry'Imana litagukura muki, neno la Mungu litakuondoa wapi? Hari ibintu bibiri binini, kuna jambo mawili makuu igomba kugukuraho, ni lazima likuondoa mahali hapo, nukutihutira kurakara, ni kutokasirika haraka. Umuntu uzi gutegera, mtu ambaye anajua, umuntu uzi kumva, mtu anajua kuelewa, umuntu uzi kumva, mtu ambaye anajua kusikiza, azatinda kuvuga, huwa anakaa kuongea, azahitira gutegera, huwa anaharakisha kusikiza, ariko agatinda gusubiza, lakini anakaa kujibu. Umunyabwenge wese, yani mwenye mtaalamu, umuntu wese umwentelektuel, kila mtaalamu, umuntu wese umuhanga, kila mtaalamu azategera cyane, yeye usikiza sana, azavuga mu banyuma, yeye uongea watu wa mwisho, azavuga kujya nyuma, yeye uongea jambo la mwisho, ariko agategera cyane, lakini usikiza sana. Imigisha yo muma, baraka ya ndani ya Mungu, imigisha yo mu ijambo ry'Imana, baraka ndani ya neno la Mungu, kugira ngo uyibone, ili uyimiliki. Imana niyo nyiri yisi, Mungu ndio mwenye dunia. Isi si y'Abanyakenya ni yima, hii dunia sio wa Kenya, ni ya Mungu. Kenya si y'Abanyakenya ni yima, Kenya sio ya Wakenya, bali Kenya ni ya Mungu. Mimi Imana Kenya ari yima, kama Kenya ni ya Mungu, kabu wima, mimi ni mtu wa Mungu, ndayiganza, mimi nitaimiliki. Sema amen. Amen. Ndayiganza, mimi nitaimiliki. Nitegeka, ndayitegeka, mimi nitaiamuru, haitaniamuru. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Tindya ndayirya, mimi haitanila bali nitaila. Sema amen. Amen. Ikizaguwesha kumva, kile kitakufanya usikize, nukutihutira kuvuga, ni kwa sababu hautaharakisha kuongea, nukutihutira kuvuga, hautaharakisha kuongea. Biblia isivuga ngo, ya Biblia usema, nuja mu nzu y'Imana, ukienda kwa nyumba ya Mungu, urinde ikirenge cyawe, uyadhali mwenendo wako, urinde kuvugana n'undi muntu,
moyo. Ayiya. Abakecuru biwacu bakaza bose. Washosho walikuwa wakiomba na wazee. Amatwi y'umutima. Yani wakasema unifungue masikio. Anasema nifungue masikio ya moyo. Mtu akienda kanisani, intego n'umugambi ugomba kukushana. Lengo na kile unalenga ni kufungura amatwi. Yani ni kufungua masikio, ugafunga umunwa. ni kufunga mdomo, ni kuvuga make, ni kuongea machache, ukumva cyane, unasikiza mengi. Imigisha yo muma, baraka ndani za Mungu, imigisha ino mwisi, baraka ya huku duniani izizanwa no kumva, inaletwa hata kusikiza. Umusuzuva, siku utasikiza, bizamanuka utazi uko vyamanuka, itatiririka kama ujui bizaza utazi uko vyamanuka, itakuja kama ujui imekuja kivipi. Sema amina. Amen. Binatiririka, itatiririka, bizabimanuka, itatiririka, bizabicucumuka, itatiririka kubera ko wumvise, kwa sababu ya kusikiza. Bizabicucumuka, itatiririka, uzugera mwisi yose ukayitegeka. Ukifika hapa unasikiza. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Biblia arimabwiye ngo cyamere no kutihutira kuvuga. Jambo kabiri no kwirinda uburakari. Jambo la kwanza tulisema ni kusikiza. Icyambere mukumva. Jambo la kwanza ni kusikiza. Kugira ngo wumve neza. Ili uweze kusikiza vizuri, ni kutihutira kuvuga, ni kutoharakisha kuongea. Mtu vuga taza abafunza amatwi ndaza yumva. Mtu ongea sana, yeye masikio yako imefungwa hasikizi. Ariko kutihutira kuvuga gutuma gutwi gufunguka ukumva cha. Yani kutoharakisha kuongea inakufanya sikio ulitege vizuri. Jambo la pili ni kwirinda ico bitu burakari, ni kujihadhari kukasirika. Nigeze kurakara ngira amezi 3. Mimi nilikasirika na miezi 3. Nariwe n'inzara kubera umujinya. Yani nilisikiza njaa kwa sababu ya hasira. Umujinya, hasira uzutumutumva. Yani hasira inafanya usisikize. Watumye uwo mwaka ndiga ngo ndangize ishuri. Ilifanya hiyo mwaka ni sikusoma nimalize shule. Nikaacha shule. Uwo mujinya utuma ndibwa n'inzara ndahwera. Hiyo hasira ikanifanya niende nikuliwe na njaa. Biblia yavuze ngo kurakara ndikuza gusohoza gukiranuka kwiba. Biblia ilisema hasira haiwezi ikatimiza haki za Mungu. Iyo umuntu arakaye tiyo kumva kandi gukiranuka kuza kuzanwa kuza kubaho kubera uwumvishije. Mtu wategereye kumva ni uzukiranuka. Mtu akiwa na hasira hawezi sikiza, na tena kuwa mwenye haki inatazana na kusikiza. Kuko gukiranuka kuza gutegwa n'umuntu uwumvishije kandi agasobanukirwa. Mtu ambaye usumenya ngo iki nico cyiza, iki nico kibi. Mtu ambaye hawezi kuwa mwenye haki kwa sababu yeye huambiwa hii ni mzuri, hii ni mbaya. Sema amen. Amen. Ibanga ry'imigisha, ibanga ryo guhinduka, ibanga ryo guhindurirwa amazina no kumva. Siri ya baraka, siri ya kubadilishiwa jina ni kusikiza. Icyakabiri. Jambo la pili, kisana kumva, ambacho kinaleta kusikiza. Izo bintu nubigira ni funguzo zibi. Hiyo ukikuwa nayo ni funguo mbili. Uzohinduka utazi ko byahinduka. Utabadilishiwa kama hujui kumeendaje. Ndashima Imana ndumuhamya wo kubihamya ko byahinduka. Mimi ni shahidi wa kushuhudia. Ari ubuzima bumwe nahindutse. Yani kuna maisha mengine nimebadilishwa kwa sababu ya kusikiza. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Kandi ndacyakomeje gutega ugutwi ngo hinduke. Tena naendelea kusikiza ili niweze kubadilika sana. Sema amen. Amen. Uyu wacu nabandi bagumije kumbwira ngo guri modoka. Huyu Karamani na wengineo waliniambia nunua gari. Nagira gucya ngo umuntu ngo guri modoka. Nilikuwa nikikaa naona mtu ananiambia nunua gari. Umunsi umwe mbitega amatwi ndavyo. Siku moja nikatega sikio nikasikiza. Niliposikiza nikanunua gari. Ndaifitiria. Niko nayo hapa nje. Nikindi cyose nukumva. Kila kitu ni kusikiza. Chori gitoya mpambabwi. Hayo ni madogo. Ikinini no kumva ijambo ry'Imana. Kikuu ni kulitii neno la Mungu ama kulisikiza. Siku ile Mungu aliniita nikasikiza. Ni mwebwe gusa iyo ngeze mwanyagirwa inonza ngene. Ngorebe ukuntu baza bafa. Nyinyi tu sijui kwa nini. Nikifika huko. Namuga ngo yoba mwondangije ndahanga. Na nikihitaji tu mnione nikiwa huko. Yoba mwondangije ndahanga muzumu. Mkinitazama tu nikiwa pahali siku moja. Nigeze kuja mu nama kwa deputy Ruhuru. Mimi
Mimi nilienda kwa meeting kwa Deputy William Ruto. Nabonye abagabo bari muri yo meeting iwiwe. Niliona wazee walikuwa kwa meeting hiyo. Narachereshwe ico gihe nari ndarumva ko nogura imodoka ngo ngura imodoka. Fata za matatu mu mare ndacherewe. Siku hiyo hata nilichelewa, nikaenda na gari ya matatu nikachelewa. Aba watu bari bashaka kunyica. Narababwiye bakuru. Hao walikuwa sasa walikuwa wakiniambia abagabo bari muri yo nama iwiwe. Yani wazee walikuwa kwa meeting hiyo. Narabarevye ndareba aho indi ndeba abo twadusangira ndeba aho nazavuga ngo siku ndawo zereka ababiriwa. Yani nikasema mahali nilikuwa tukikula na wao, nikasema je, hakuna mtu anaweza piga hii picha aonyeshe wa kwetu? Nasohotse umwe bambwiye ngo igihe cyose uzoshaka kuza hano kwa Ruto uzuza aya mageti yose twamenyesheje baza izina ryawe barazifite, uzuza wenje. Igihe nabishakaga naragenda uyu naramuja. Yani siku zozote nilikuwa nikitaka kwenda, nilienda na kasisi wetu Eric. Ariko narabiri. Lakini niliacha. Sicho cha. Hiyo sio sana. Ndashaka kubabwira. Nataka kuambia kumva. Kusikiza. Kumva. Kusikiza. Kumva. Kusikiza. Kwiga. Kusoma. Usobanukirwa. Kuelewa. Jakabiri nugukora. Jambo la pili ni kufanya kazi. Gukora bifugiki. Kutenda kazi inamaanisha nini? Gukora abantu bazigwa no kwikorera ibitenge gusa. Yani kufanya kazi watu wanajua ni kubeba matenge. Ibitenge, gukora no kutikorera ibitenge. Yani kufanya kazi ni kubeba vitenge hata kuacha kubeba vitenge. Gukora, kufanya kazi ni jambo rimwe nukumvira. Kwa neno moja ni kutii. Niba ari cyo wumvishije, kama kuna kile umetii. Niba ari cyo wumvishije, kama kuna kile umesikiza. Iyo uchumviye, ukitii, ubukoze, umetenda. Gukora, kutenda kazi, ariko murumvishije Yesu. Mumesikiza. Uyu mugabo ni unyumvishije. Uko mbonyase. Huyu sasa ndio amenisikiza kwa sababu ametabasamu. Nitarudilia. Gukora, kutenda kazi, si kwikorera. Si kubeba mzigo. Sino kuandika. Si kuandika. La. Abanyeshuri bazabakopa bakama bandika ibyo batumva. Wanafunzi wanaandika nakala na hawasikizi. Kandi yamara kuvyandika bikamupira ubusatani. Na tena alipomaliza kuna nakala hizo zote hazina maana. Ariko gukora. Lakini kutenda. Gukora. Kutenda. Nukumvira. Ni kutii. Kumvira. Kutii nivyo umvise. Ni yale umesikiza. Darangi. Mimi nimemaliza. Nakirisha mjema. Pokea neno la Mungu. Kubera umwana. Kwa sababu ya muda. Zarekomerezaho ili yemu. Nitaendelea na neno hili. Uzovyumva kwa mtandao. Mtalisikiza kwa mtandao. Ibanga ry'imigisha yose yo mu buzima bw'umuntu Imana yabishize mu kumva no gukora. Siri ya maisha ya kibinadamu Mungu aliweka hiyo siri kwa kutenda kazi. Kwa kusikia na kutenda kazi. No gukora. Iyo kumva nugutega ugutwi. Kusikiza ni kulitega sikio lako. Utega ugutwi nugusobanukirwa. Kutega sikio lako ni kuelewa. Gukora, tenda, nukumvira, ni kusikiza. Kumvira, kutii, nico gitambo Imana idusaba cyonyine. Hiyo sasa ndio dhabihu Mungu anatuomba peke yake. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Imana tuzayishimira ko dutanga amaturo tutayasobanukiwe. Mungu hawezi furahi tutoe sadaka kama hatujaelewa. Imana izishaka ngo dutanga amaturo twumvise. Mungu anataka tutoe sadaka tukiwa tumeelewa. Hamsikizi. Imana izishaka ngo Mungu anahitaji ya kwamba urambura kuba kugiye gutanga 50. Ukienda kutoa 50 sadaka, uitange wasobanukiwe. Uitoe ukiwa umeelewa. Nico gitambo Imana yishima. Hiyo ndio dhabihu Mungu anataka. Amafaranga dutanga ndamana iri mu ijuru data wa twese. Imana n'umwuka. Tizikoresha amafaranga. Hii pesa tunatoa, Mungu ni roho, hatumii pesa. Ariko Imana icheza yakira mu mwuka. Lakini kile Mungu anapokea kiroho nukumvira. Ni kutii. Kumvira n'umwuka navyo. Kutii ni kiroho.
Mungu anachukua alafu inabariki matendo yako. Pokea neno la Mungu. Mungu awabariki. Muve hasi na wasi kusimama tukiomba. Hasi dusenge. Msimame tuombe. Nimeona hatutaendelea, neno hili limekuwa refu. Masaa yamekwisha. Lakini mumepokea. Mumepokea jambo. Napenda Mungu. Je, mtume na unampenda Mungu? Mungu wewe ni mwema. Pokea neno la Mungu. Nataka kuomba nikiombea masikio. Masikio yasikize. Pia nitaombea kutenda, kutii. Kuna kusikiza, hata kuna kutii. Kusikiza ni kulitega sikio lako. Mungu akikupea nafasi ya kulitega sikio, kwa sababu watu wamekataa kutega sikio. Nyinyi nyote mna macho. Hakuna nyinyi mtu akombaye na ana macho ine. Mungu asifiwe sana. Yani nilichukua muda wa kuombea macho yangu ili asiweze kuwa vipofu, kuisha nguvu na kutosikiona. Kwa hiyo umunsi mw'Imana nsoma Bibiliya, nsoma ngo Mose ngo yarinze asaza agira imyaka 120 ngo amaso yiwe atarareba ngo ibirorirori ngo n'amavi yiwe atarakomana. Yani nilisoma neno la Mungu likaniambia Musa alimaliza miaka 22 na 120 kama macho yake hajaishiwa nguvu, hata magoti yake kama hajaishiwa nguvu. Nilipomaliza kusoma nikaingia maombi ya kuombea macho yangu na kuombea magoti yangu. Nikaambia Mungu, unipe nione, uniruhusu nione hadi siku ile nitaenda. Yani masikio nikayaombea. Nanyi pia nitaombea macho. Kwa nini niliombea macho? Kile kinafanya masikio wasikie ni macho. Mahali kuna kifunguo ya baraka ni macho uona. Macho ni ya kwanza. Jambo la pili ni mikono. Kwa sababu wale ambao hawasikizi, bubu ambaye hasikizi, yeye unaweza tumia mikono ili aweze kujua unasema nini. Ukitazama mtu hivi umsikiza vizuri. Yani ukikosa kumtazama hata masikio hamsikii. Lakini kile kinahitajika ni masikio. Wumvisheni uzukora umuntu wese ufite diplome mu nzu taza yijyama niyo yarangije amashuri bizabyikora azayamaje gushaka akazi azayamadepoze. Mtu yoyote amagenda yandika madema. Ile mtu yoyote ambayo amehitimu lazima aende kutafuta kazi. Gukora no kumvira, yani kutenda ni kutii. Rambura kiganza cyawe girasa. Hebu nyosha mkono wako niweze kuomba.
uhoraho mwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti, uishie Mungu wa Nazareti, atagitare gikomeye uri hejuru y'amajuru, Mungu mwamba mkuu ambaye nagushimiye none muri uyu mugoroba, nakushukuru jioni ya leo, aya manywa y'uyu munsi, muri iki gicamunsi, katika siku hii, ijambo ryawe Mana nyiribihe, kwa sababu ya neno lako Mungu wa siku zote. Nashukuru kwa sababu ya neno lako ambayo umetutumia leo, yakiriye none, nimelipokea leo, yakiranye n'abavandimwe bene data, nimelipokea pamoja na magugu, ubwiye indumwa, kwa sababu liambia mitume, urabwira muri mugende mubwira abantu ubutumwa bwiza, tembeeni kote mkiambia watu abazarumva bose muzakizanwa, yani wale wote watawasikiza mtaokoka, aho ngabo ngo muzakizanwa, wale wote mtaokoka. Nagushimira Mana nyiribihe kubwira itorero, nakushukuru Mungu kwa kanisa hili, twakiriye rino jambo ngo twese dukizanywe, tumepokea neno hili ili tubashe kwakira imigisha ibonerwa mu Mana, tuweze kupokea baraka zimo ndani ya Yesu, kwakira imigisha ibonerwa muri Kristo, tuweze kupokea baraka zinazopatikana ndani ya Kristo, imigisha yose Imana yatanze mu isi, tuweze kupata baraka zote Mungu alitoa, twamenye ko ari ukumva, kwa sababu tulijua ni kutii, ni kusikiza, ari ukubasha kumva, ni kuweza kusikiza. Yesu usengeye amatwi, mfalme naombea masikio kufunguka yumve, ili aweze kuweza kusikiza, amatwi yatafunguke cyane, masikizo yetu aweze kusikiza, tutinde kuvuga ariko twumve cyane, tukakae kuongea lakini tusikize sana. Yesu nyiribihe udukize uburakari bubi, Mungu utuadhali na hasira mbaya, udasoza kugukiranuka, yule hakuna kuwa mwenye kweli, karavuga ngo ni murakara, yani mwandishi akasema mkikasirika musifikisha majioni, izuba ndirikarenge, jioni isifike umuntu akirakaye, mtu akiwa amekasirika, kugira ngo aje gukiranuka kurima, ili aweze kujua kwamba wewe ni Mungu. Yesu gitare gikomeye, mfalme mwamba mkuu, ndasabira iri torero, ndasabira abanumva, naombea hawa wote, ndasabira bose twumva ikimwe ijambo ryawe, anaombea wale wote tumesikiza neno lako, tubashe kwirinda uburakari bukaze, ili tuweze kuyadhari na hasira, uburakari bukaze, ututoe kwa hasira, utuwezeshe kumva Mana, utuwezeshe kusikiza Mungu, abandi birebera mu ndorerwamo, tusikuwe kama wale wanajiangalia kwa kioo, mu mwanya muto bamara kugenda bakibagirwa uko basa, kwa muda mfupi wanasahau wako jaje, agatangira gukora ibidasa n'ibyo bumva, yani wanaanza kutenda matendo sio yale wanasikiza. Tuweze kumva, Mungu tuwezeshe kusikiza, tuwahiwe n'amaso areba, tuweze kuona na macho yetu, tuwahiwe n'amaboko yacu akora, tukiwezeshwa na mikono yetu, tuwahiwe n'amaguru atujana, tukiwezeshwa na miguu kututembesha. Yesu tuweze kumva, mfalme utuwezeshe kusikiza, abisingiye n'ukumva, mahali kuna mahali ni kusikiza, kukumvisije, kwa sababu kila yamesikiza asayumvira, anatii, iyo yumviye abakoze, akitii ametenda kazi, kumvira n'ugukora, kutii ni kutenda kazi. Ubwira wa mwami Sauli, ukamwambia mfalme Sauli, ukamwambia ngo Sauli mwese uziko, ukamwambia wewe Sauli unajua sinezezwa n'ibitambo, mimi siwezi furahishwa na dhabihu, ukamwambia ngo sinezezwa n'ibitambo, Mungu akamwambia siwezi furahishwa na dhabihu, sinezezwa n'inka z'amariza, siwezi furahishwa na ng'ombe, sinezezwa na biriya byose mukora, siwezi furahishwa na madhabahu mtoayo, sinezezwa n'umutima wumvira, nafurahishwa na moyo utao, sinezezwa n'umutima wumvira, nafurahishwa na moyo utii, bose kumvira, naomba wote kutii, ariko gukora kw'Imana, hiyo ndiyo kutenda kazi na Mungu, ariko gukora Imana izi, hiyo ndiyo kutenda kazi kwa Mungu, ariko gukora Imana isobanukirwa, hiyo ndiyo kutenda kazi Mungu anajua, gukora Imana ishima, hiyo ndiyo kutenda kazi Mungu anajua vizuri. Ijambo ryawe, tumesikiza neno lako, tuweze kumvira ubutumwa bwiza, tumesikiza neno lako, tuweze kumvira ibyo twiga, tuwezeshe kutia yale tunayosikiza, usumva, tupe moyo wa kusikiza, tuweze ubwonko bubwakira, tupe utaalamu, tuweze mwami dati yo kapasite, tupe uwezo huo, ayimira amazi araboriasika, kugira ngo ubuzima bwacu buhinduke, ili maisha yetu amazina yacu ahinduke, ili majina yetu ucucumuke kuri twebwe, baraka itiririke kwetu, ucucumuke mu itorero ryacu, baraka itiririke katika urakoze Mana kubaha umugisha, umefanya vema Mungu, urakoze kubagirira neza, umefanya vizuri kwa baraka, mu izina ryawe Yesu, katika jina lako Yesu. Data turangije dusenze, Baba tumemaliza tukiomba, sabira umugisha itorero, naombea kanisa baraka, sabira umugisha amaturo, naombea baraka sabira umugisha za 10, naombea fungu la sabira umugisha indirimbo zaririmbiwe, naombea baraka
nyimbo ni wowe zimetoka. twaririmbiraga. Mungu wewe ndio tulikuwa Sabira tukikutukuza. amasengesho yasengewe aha, Bariki maombi ni wowe hapa. twasengaga. Wewe ndio ulikuwa tunayoomba. Sabira iteraniro guterana kwera, Nikiombea kanisa twateranijwe nawe Yesu, Mungu wewe ndiye ulimfanya tushiriki. twateranye muri wowe, Tumeshiriki nawe. icyubahiro kibitsawe, Heshima ni zako. zose ni wowe tuzegurire, Yote ni yako Mungu. zose bibe kubw'icyubahiro cyawe, Heshima zikurudie. zose bivuge wowe, Yote ya kutangaza. zose bihimbaze wowe, Yote ya kuabudu. abari twebwe, Asiwe kuwa sisi. icyubahiro kibitsawe. Heshima ni zako Mungu. Urakoze kuko uri umunyembaraga, Umefanya vema kwa sababu wewe ni mwenye mu izina nguvu. ryawe Yesu Kristo, Katika jina lako Yesu Kristo. sende twizeye iteka ryose. Tunaomba hata kuamini siku zote. Amen. Amen.